Sa yamina na dawoma na yeshima na mamu akwaba na ni sentiran de Central Entertainment Show ne berna every ye busy nkomo na yeshe da match ne sentiran de ogwa fetu afahye no pompondo bosomo kropepepe bosomo kropepepe na yewomi si se demi na ayo huntu na wana woroko makepa na wana wolo baso wolo ba na beji nyipo dokra na emission Central Entertainment Show ebi ya betre fom ya bon komo kakra na ya hwe sembia odeda abo no entertainment industry no orokodo dan wagana ha yina Central Region Entertainment Show no orokodo dan yiwa na chi ya be Cape Coast no so entertainment industry no orokodo dan na yehwe igwe ha sesiare obi a oro trend pa wo ya baka na entertainment industry no ma oni akwada nyame akwada nyame oh abufeya okay chere otumfo osechere nana jebo frank ekitamu na mkusanchi maba nke Chief Justice ona bi associate eko social media no da all trend Cape Coast ne nizin dami waka jinizi okumase bra oye nana himba onye ne kwase kwa mampeyifo wakata nechi no osaba ma Dr. Kwisato tiri bi ogwa ma him onye ne mpeyifo kupe mo hon aba ne huda mpa akoda yame oye Chief Justice kaya na adere ho me wiade me nyina huda mpa igwai edu kumase ofi won invitations pi na ofo no oroko na yes na hwefo bode mbere babo me so na yanye oye Chief Justice yene be ofia na yebidi hu nkomo yebisa onankasa ne mmatenebo mwoyin sumde onti mfidenu ntimo tibiara da ho oye entetiase o school yebidi nkomo afa no school life ho na mpempenda sesere abofra no orokodo yenyimde na papa one engineer wo ne ship na okitan another abofra papa ni engineer wo ne bibialem na se papa ni engineer wo ne bibiama na obe ye nkoteza na o kere owoza abofra no olofamu ofie usa na se ekọ na se ekọ to there abofra bi mpeyine kan o se ekọ to kan magina bioda na owanya opegyafo ana o ne pegyafo a we pegyan odnesi dam edua ote dam do enti ebusuan yebedi dam nkomo no na ate there Satawale ne bodyguard na fetu afashe ni mu no meche Friday na adobechim Saturday mo aye no obeye show oye sudu Westminster Stadium one bodyguard ni hwima bente bi ni mobile phone na obo etochi ya obo etochi wo hwimo mpo obo etochi na abaza o interview Satawale na wampirima we interview no da bente de kidina court nkomo no yebedi no wansam kakra na yibiri nkomo ayebedi wo oye tradition entertainment yebotu ne yi tradition ko tie finchan ana ye entertainment ko tie finchan ana da yedini abobom mandama koyi ana enyi nkomo a eyibiri yebedi na yibiri nkomo ni ina no ejumoko a waye hono pe hono adawoma ma we hwehina asen ona anye Finger Lincoln Finger Lincoln fast food eno anye da okahu bia no ahon na yibiri we hwehina asen ma yedi dwumede otere ni yedere bro na se yebedi tradition na entertainment no nkoma odi yibiri ma wa bilie pa wona ho nsu wewu tradition ma acha wewu entertainment no ma acha na yedi da mon common na yibiti da mon common da link ogwafo to afashe 2025 ma obenu da mon common ye business da link usande
fetu afese ne mu no na nanom da tradition edi entertainment aspect no so okrodo say ye share Orange Friday a ebusua mo okrodo ni wura yes na ye bi say say ye tradition ni wura entertainment ni ma ana obeyi anade oliyeye iye nkoma ebe ye bedi nti be bia wo no butuma johnny say ehwe no de geta no da na no hwe Facebook ye live wo ho YouTube so ye live wo ho na mo de geta no de o 514 Damara na channel 54 no so or you go TV do Damara ye channel 22 or other the guitar box biara aka nzebusia ayent na fit de membri ya de kesi nunsia mpem do konunsa no ya oduwa e bohwe ma nkomo bia oboko na Damara community ankoko edi ebusia mama mabogofa akwaba na yenhye yenkomo twetwena ase abogofo akwaba odima henwa yanyewa aponu miyeze nyame na waze ba lupe moto nka cha dodo oh my brother me show pa ido ba da ase papa nyame nti ye don atase de nyase December unia na matlet ba da do mai na no mo ya den san abonsam o ya den san abonsam aya sebo eti also no ya den san abonsam okay and that's how I'm sure that's and the chona can prefer the was yankopon say o men banyin pada ye no sunen sasedo nti wo wiase yankopon today be nti abonsam wona but I ain't about bona no ma ye wa ya babuna de eboza haban o ya fafa onzo ma abonsam zi edun kunyim so until them that onye no kwade ma Bible so nye no kwa the man o se o men banyin pada ye no sunen sasedo ti e be wiase yankopon ye me today be nti abonsam wona abonsam wona o ya se so o ya se na so be oya no kwalpa ja me brother kanu oya no kwalpa oya no kwalpa oya da no oya no kwalpa no fa baby anke wachum ozi Brazil yes wachum ma wala na ehun de ampa se ya yetenye se enye ya na wazina enya ne nyanse bia enya program ya baba ye bia nyame na dawoma because abon some hwe manzama ase ya nyame makwan enti sise nyame no ame sise no YouTube ye tanya na do wo he ya sise no yazi program yazi baba hye do modo asobata ase de emebo wiade no obo edin tru no o de tum de ma banyin o ye Adam don de tum ma bia adin ndama Adam de fa body bia me ye bia yankopa ndine chim o de tum nti tuma ya me da manyin pa no etre ya me nti na Bible na aka eje de se pire hunyin pa mbe osu no nti o tre ya mbe bepe ebu nya me hunyin pom ebu nya me mbe no su ti hunyin pom badaya da sa ina ba bono aida bo za haban onyin ya me su yen su no ye nti abonsam fa no da na obenya do nti na be tro mo ye den sira abonsam mo ye den sana abonsam medase eti ebusia yindu yara competition ma halu kwade na open ejemensa manyodo wudi na madadodo na mum kakun na nchabe pere ye use kakun na ibabado ebi se sentire kakun ye bai na edi de mon komo no ye hwe ye bo hwe oye tradition na entertainment na ye di ogwa fetu afashari ye hen case study ye di fetu afashari e boso krai ampa na awo minzin kan misaw edi afashari edi biara afi fetu afashari din 2025 na we hunda oya strong kokra every year bia no nya na afashari na yizi no tebia okonenyim tebia naza mehwehwen me next year no yazi nyane traditional na entertainment aspect no yazi bobo ma yazi djuma no my wife because say oya na yama shetawale munkotin want to ndwom na nyane culture nyane consumer amanze no yazi bi sincha na onye because say
dama abofo no wobana wuhu damazi a ono na wubutum na onwo so kwa wotum afo woni nuanom ma wa aba ma wa ababu na oh demi yi mukoi azina sonkom a mukọ no manhu stone boy oh what's we so ana culture fu bi onwo so ba na wo baba ye damazi nse next year no nyitwa no wo ho ne yanko na se wi anyan culture fu ne si enche no kwara and also the traditional drumming and dancing in Chan. No one could say why azina buna azin nzimu papa all them so yan so ye etmechi abuna yeli women because manzi bia no traditional koda ansa na mo wechi no ababaka ho na dem sisi no yan traditional wo pede we yi sinchan na dem ten dia no yan mafumi a wabe I want to take the new one what demonstration yan traditional yan kunsu amazem or your wayo but that's it December as yeah share dambe mbisa opinion edi fitu afeshe 2025 the no awe hunde you see I can go some that so my Ghana into the national anthem nti ogwezi ogwa akoto dudu ba ogun to anu ampa edosa wonye apimkunya apimentumian na ye ogwa dan na ogwa yobi ampa Sunday ye de ogwa foto afehye yi ma hwefo wo hwen ya chede ampa igwankomo yezi na afehye ibekebe na yi afehye ne ho hwe afehye nyememinde no afehye na nyememinde afehye the pen afehye na otwini nyina no kusum amanza amambre na oni afehye meme na de pona boye beka to clamancy eta yini twa afehye poni nyina na no oni na no fa pakan oni afehye nza afehye na ngesa kusum amanza amambre woye ebi beka de make entertainment woye fu yi bibia mfim yen enchime yebe na yepebe yechede afehye no ehu hia manyen gida meme na ngotin dabi afehye onkwenja apatampa wechi afahye onkwenja asafu wechi dem kusuma amanzi ya ye amanza idiza afahye no moyede ewebebe memenda ande fidempo hwe afini nyina no siankopon ya adoma afini ifida no pa no nanam ko yanga ka chepo kada miase mekese ebi nyimde ya ahye ogwafotu afahye afifa asew fana ko busumi a edi ko ewe yen na asiare ya sha afifu na ase nti yemfa nda sesa ne yewo say kan na ye dan na yewo the month of January yo afitu afese calendar okay nti embunde na afese yen December yen November say bi o ye fana ko busumi na o ye September nti no jo ya afi nti egwa afese na ponko fu pension na calendar nimpo mebeda ma membre mi kakra ibinum sunyim onwana nkasa na woye iguafo no ibin wunyim de wa wuzi afini bi na you know simple the next day ni ben no kusina yes kusina iza afini mi da no kusina na ya sha fifas the missis no wa sha se na wutie won sika guo mafaka kama no wa sha se wutie won sika because sembe bofu edu na nya na ayi aidan na amafo anafo dama afahye no ne na wotwe no mebeda ebo wa wonye mafama 8 years 9 years mpogwa wahye 3000 ono ye afaza wo fa ho no no obi tin sika baka ono nko ba ye hwe entertainment dem make aguzi ye wo jumo de ize eni chembebu no na adwen ya ni na ara ka ho nyoti wo de yende de ma ye hwe nde dwumedi no oye entertainment na oye hen culture no ye hwe kusum ya kusum no free oye amande no okay nze hwe mu de ye ne afeseponi ya na juda no a night or entertainment yes was yegro na ye o ba ye ma ba sobodi oni ma emshafo central entertainment show na iguda erihwe na dembe ya kanu yerehwe enu kusum eno onye yene enyi jedie
meche entertainment tradition onye entertainment nyamfa ndam yare hwede ana biede no kabom mo ye adwuma na ejemensa we tuboli befi eho baby na opeyinsu etuboli befi eho baby yendu kokra ena what the apostle master be say there mbesa ho bienya obi amfensi pondo mam 2025 fit fashion ihu na that afire me ya botar mo mpere opeyin o ya na ko we what that for baby 2025 it's a fashion be 2025 that ihu na that afi oya sonko kra ne sonko a oya ne de yinya nkofo a wofi amanaza wobe Cape Coast yana afashi wobe busy moye de na enzama nkokra bindi a ome yana afini ye don de yana consume amanzena da mabofo ne nkofo a wofi amanaza wobe ena entertainment industry no kodo no no ome afi no oye de nse mususu de da maze bieni tembia no yama ma wona bieni wabom na wananto yempede akubijina na akubijina mekasa da ma wana mpede medicine na dase December so afese no oyo sonku ten mfida sende eko oye join use them bofo no join ti biara afi wona wo gbei ezibia nsanum bia enje benkanka no okroso ten mfida ono me hu da afi afese no wa sonku afi so ehu de amanzi be ye no memo ezien wo jim ono ma afi no afi afese no oyo sonku ten mfida no nze bisa ma mumu da afi afese no oye mbebu ezien wo jim na oye bodobodwa egozisu okrodo ono oche me hu da afi afese no oye sonku ten mfida madasi safi afese no oye sonku ten mfida na ti yereba hina asebisa oda pondo eje mensa oye kaku maji odo yebisa de ehwe asasene da sen bi bay wo oye hina agudi bitre asafo oye apatampa yebo ena onye agudi bi owo Moses ogoma damo agudiri anada dam ebia otedam si edibu wura hina entertainment ni ma and obeye usanda cast de onya bandama nata ahen na yebo Moses untwe ticket nkwhwa he ahen ya da anyi de procession memenda no wodi wakan yin de enyim keke fiti kotokwaba keke nya nyi Victoria Park gom na mom onya abonu nyanuma ukita microphone da na wona unkutu so atedamada ana oni gbakakra ni nso agbakakra wabra wutwe gate fee ana yo medasi za awode yene mpemfu no wotnase woye ne de se afi no bosa kepose he no igwa he no culture groups no doso awona woye culture ende merikasi yemu nuane pi wugu Denmark, US, Poland, baby, we to pa za mere besre ne de wo bo hwehwe culture groups ni na no nti say yizi afia wa cho lectures was a come one the midday ye baba ye dem program otidam and say wama na ye mo one sima da hwero ko na won so won fa ye na wuntwe ticket ehyan culture for no tembia wa pro babo hwe free ni mom say what's there hello foods are honor they will go and pay money to watch it honor no on your kwa and so other yan so no wa ye bibia ubutu so wan so we pay yan where different platform do na yan so ya show na wotu mu agi sika na yan so ye bi na da twagare da twedokon na ye zibia yintu sika yen kwhwe ho wotwe na meme ndura na wakan ye denyim yidenyim a ye Victoria Park na ye bi sede anna yebutum ya ye bibia da ma patampa na asafi wono so ya kan de embira asan ikutu esikare ya kwhwe de ma patambofo ana obe madam obeye duma na na ho sentin de apatampa no ifie bia oba asafi bia no apatampa ho nti more yen de man be de ken no
se onya adwendwen ma se be wa yɛfa nkɔ adwendwen mu na nhwe dɛ se ida afɔhyɛ bi afɔhyɛ de pen no mbenyin na no asɛfo bi wɔ de pen nim se na ehwe afɔhyɛ de pen na kude nwendwen no after crazy no bi a nhyira anyi wɔ nti yɛm fa na nanom ntena wɔn ndo wɔn attention boyin se yɛntwe adwen se no nkyiri mbenyin na pata mpan no Moses ɔreyɛ nti yɛm fa ndɛ ɔyɛ akansi yɛn na akansi awo no na wo pata mpa wɔn ɔbɔ Moses wɔn gye wɔn asɛfo esɔne na nkan ne saka na se saka na so ɔbɛ na akansi na ano ɔbɛgye ngya nkɔfo mu akɛ no obiara so yɛnta so obiara so ba asɛfo because ayakan amanze no na akan kusum no yɛdze yɛn nazi ɛna yɛdze yɛn nazi automatically boyin se ɛbɔ wɔn na asɛfo nti obiara ba asɛfo nti asɛfo biara yɛkɔ asɛfo esɔne biara yɛkɔ a ɔde hu dɛ yɛsa akana yɛnyi bibi kakra de etwa gate a nkɔ ɔbɔ pusu nkɔfo moaba ɔmba na nanom mo adwuma ma na ebi mpa wɔ yi so ade hu dɛ ɔbɛ de midwuma no ho am na ɔbu akyi dɔm gide yara nti ɔno so ka part of ɔyɛ entertainment because ɛkɔ yi sisa wɔn a wɔyɛ music no nyɛ microphone ko tin wɔyɛ music ɔyɛ obi wɔyɛ drumming is a part of music nti sɛ yɛtumi yɛbɔ ne mechi dɔm no nanom yɛhwɛ dɛ afi emi adum afi ebe hen no nsusu dɛ nkyɛ ukune yubire no ana ya after ɔyɛ crazy no ntasefo esuan apata mpafo Mosesfo agrubi ara ɔyɛ yɛn nanom agbo wodi gyen wɔ boys entertainment no yɛsan fa mba back na yɛmbɔ mama nanom ntum fa nhyɛ me dɛ me bienu yɛmu yɛn ho dɛ ene ade wɔ local yɛn ha okosun yɛmu no local nti ami apata mpaso mdi yɛden Moses mdi yɛden yɛ local nkodan na wɔyɛ wɔn ka kyerɛw nti ɔda yɛn mpanyire yɛn san yɛkyi yɛn ka fatisa tempɔn kwan no do yɛkɔ bɛ yɛ yɛbɛtum yɛ ebuesi yɛ akan bi yɛ abom wɔn yɛ no kita microphone dɛ ma mbɛde ka hello fi ɔso kakra ɛkɔ na bi ɔbɛka ho apata mpa kakra Moses kakra asef kakra yɛkan na abom no ndɛ nkotin yɛn ɛso yɛ bibrim ade di yɛn yiwa ɔne dɛ ma apata mpa Moses na ne kakaka ho nti afi yɛkasa fa so yɛ abom no yɛ sakan na nyɛ obezi nkun yɛ abom na abada ɔyɛ ade foforo no di ɔbɛdze kakra but boy bɛka as time goes on ɔkɔdo adi yɛn mu ɔyɛ bagye nti afi bia no ɛbɛ pere bɛ akɔhwɛ apata mpa mbe ebi mpo yima apata mpa mo tempo ebi yɛ Moses mpo mo tempo yes na so ogwe ha owo busu biaram owo efi biaram nti sɛ edidi nkaka nkadam na ɔyɛ gyan krotin a ɔbɛka yɛ wɔ ama abɔfo na wofi amnaze wo ba no so obewu na ampa igwai sa na yɛ wɔ entertainment hɔ ɛna agudi bia bi ɔtem hɔ madase papa eja mensa so tedema na no bibi sɛ dɛ ɔso na apata mpa na ɔso no Moses ana me pocho nyo na tedema ebie no ba be mu kakra me Moses no obo na ya wachene kasa nanu fo ebie ya ono na dama nyane penyin ka baby na ya ba na no sen yankum na yalbon da meche no ono wo fa ne Moses na ya wa apatampa ono zana no mesafo no wo bo wan srawo na wo bo wan akokoko na ende ya adopt nzama me foto no wo bachin me fere wo bachin enyo na mesafo na wosew but ende no bibia wa modern nti ende menfutumo wo hye mesafo no ma wosew ahenti na richem sesiari ono ye apatampa ya be banana ya be ono na apatampa ayi metu mo si me pere mo pa ya be banana ya be banana ya be agon ketesi ya banana ya be agon embreti ya banana ya be banana ya be yerebeza gura chirawan osi yerebeza agor na ye da chirawan ense enwom nankasa okansam nti ina se bonyi bitre bebi na se ere action no ontipa enya action na se ngom da ya me eye no ina ode ye hyase de school sinaze no ye cheche nyane nyane konsum amanzi but ende wache why book nkotin teacher na so na mpo na olbeche no fantin zaman no onyi ehodi ya betar me na yekọ se ye pri yehu
nsonsonya oda apatampa eno onye oye Moses onodasi nti Moses sese amechire mi ye oye apatampa no Moses no so boye ne dat ono yen na yetumi yese obi anada no so wono asaw so kwa wode saw Moses no so no na asaw no se ahwa gbo na besia no nfu ebien na yeze ahwehwe yeze atu ni finfin nsi na no so yeze tekuwa kase wombo ni jene tekuwa kase wombo ni jene wamba yeriko tekuwa kase wombo ni jene wamba teta kono etsa no so yina na ache no na ebu na wazawe hwahye enti ahwa wonyima na de wonse so wuti ma che da rehwe da wuti tekwa no bebe wonse no why the plan na redress wenim na kita weyi na kakawa no enti nyana tso no ana nyane kunzum amanze no awachimi bia na aso anaso awe enwum bia na aso nya da yeze apatampa na so ya de kashe Moses into for Moses aso apatampa wow and say ya wanze mapi oden wo me ye de nezi na ya de che omano na ibi asoti ama igwa ha wa baba ye krabohwe se wo ba no wo baba hwe nzama anampo nkofo wo ye konsum amanza ha wo ba pe won se baka won na wosua madasi kodo can't be far. Yet be competition, Baba. As a fumba, Obiamobo, Yafam pay for one so much. What's a baby be? Nti Buffer Safachen, Fububi. Buffer, or yet Tumpan, Fububi, Nam paying say, no, as a Fukua, Jumiza easy. You put to me up when it's in there. Akwana. With the mekan with the face and them Jimedo tell me a jiti pa there obey ye ma nkofu twes ka bohe obey then so ye obey ye there ada onyi won ezeba no nkofu pre bohwe obey ye mo aburo sande is afeshe we afeshe the pen no dem ye free as if swim nkuma nafo inten nkekeka woni ano ye no ye kasa yimo ye free mo obi abakire za owo mi be bagide se de ebi egwenyi badesi badase fe so no yin bia ne dinpo onya sabo nti enwun bia so ne senti ana asafo eso no so bia wono nyom asafo so bia wono nyom asafo so no bia wono nyom bentifo wo wonyom nkum wo wonyom ntin wo wonyom anafo wo wonyom akampo wonyom ambofo ma wo wonyom ibi tumutu wonyom de sanobi mo na anyimo so oto no so ibi akese ntwu yes nti enyima nti abibia bi za fese bia na fese de pen no ayetwe kase yi mo asafo ekuo so nyina no wogina obi aye na ato mazi obi ato no ni mo pe nti se di bibi hyem na etum ne de ye etwe gate fia na obi akensi ba and obi be pay there yes obukwa agwohwe because na obasafo eza nti ma pay agwohwe me ntenfo won mboze mbo na wagudi oze na motua ma safa mo bon wo ye dwumadi ni bi nti oba pay there bi agwohwe na asafo nti se ye de ko na manyim na eto ase the penny ya man de ko ni mfi de ni dwuma na won ya na ebi enkofo batan na chi responses na wanyin na yin eye sumo odi train aka ho ampa hwe oil fado fin bai ashase fi baby onu ekuwe nde the whole West Africa yes e ka event a okoro papa enyi oil fado fin yes so shase eye obeye denzo eye igwai eye obeye emsia ye obeye Central Entertainment Show na mijimezi de se ehwe nkomo twitwi bia wonya agipo papa na yenyima rasa na matutuna kwema nche wo mahin ogwafetu afehye processing kakra asafomba na nanma hemfo wona wudza asaw wona worko wona worba
na yɛnhwɛ wɔ kakra na yɛwie a yɛama mpanyimfoɔ adandan ho mu yɛkisuo ne wie ansa na yɛaba ɔyɛ entertainment ndo na yɛabɔhwɛ dza ɔkɔ na ɔba sɛ ndɛma da na akɔ mu da menyimara ebusua ma yɛhwɛ mmerɛ.
Ebusia moyin sumda enkomotwetwe ena mfayin sa ahwe wa abra namo papa na mbisa babu gofo mfayin na yehwe ena onye nkomo aye twetwe minyimara obey damu don bebebe yebotumi duhore kegina baby there ye bibi na okofe butu skana ya yere betuma akọ mazi mehwepo mehu menyim wom mehwa so papa ense nanka mayabaya ne asafu company bia no wunyi ibia 15 ahona ahomobọche na ahona ahomotonyom ibia 15 enwa ena drum and dancing for no so ibia no so 15 onze butum na yetum na ya akwake but say wan kaza na ibimlaba ubutum was the don by 50 aba na me cheso na o na ayema na awon pona wo ba hwaze no wonye baby wo hwe na me mususu de da mazenze wo manya shasi nesia yama da asamerika ondu igwe penyina nkasa no onko ohina nkasa nanyim na me jizide sa sanana na nshia ntutumba but anya ne yaka de sano anu shia ntutumba oye anan wushia ntutumba ni mom yetum na yahwe na dem oho side no so no yetum na yetumpon wo ho nse kasa ya yibutum ya yem waye ya yibutum ya yem waye Costa Television payimfo a woda no de challenge wato amahon nsi se ya obenfitiri mbi ya kesi afi mfi obaba no ono na obekire de yeye bibi otere mo be ye ana ori yeye December say ma opeyin riken do obaba nda ye dinpa asafu company be afa yimpa be denu ana yemfa ne dumpo na wotere ba ye demo competition a ote de mia ana jiji de impeyimfa wada ayer nankasa na mfa nda ntin asafu ana de nkum asafu nankasa no ana yesha huma ya crowd de bibi ote da mun obaya na aso so obaya so onye ofiri nkitanwuza yen asafu kunu ya bezi okay so na asafu bia yen obaba obija na frank e ho ana yen za asadam okay frank e na o kire wa asafu ebo wo chama upentun wo de wunta wa dontofo nti ye kam abaye du enum na renyem nti se wa yi nsa mfam nsa safa mo bonye mfanton wa fam go fudu enum wo ko competition wo kisa kan wo di gate fee ma pay be mo te gate fee
na kwa me frank tunyin na aguzo obezi da ye be sa kan ebezi nkunyim no e be pem ba ne gbe ntere obi abokọ asafu kunu obi awodomo obi aso no frank tunyin no gbaro maden se bentire ba hwe dom nkumu ba hwe dom anafo ba hwe dom abofun banka akampo de mbofun de me asafu kunu ya no wabo bi adedom nze ye ntere da adomu oye bia wo edwuma na mom ono mo be ya akensinti e be yim asafuku bia ne dom denum wombra na isa kra aboso bodo wo ho obi be pe kwa hwe na asafu wono aguzo obezi so na asafu nya ne anyumto asafu nya ye ofanka etu nze ya asafuku ne se ofanka etu ombo madon danden ma wono wenyi wa so menda ho ye ajaje find atembofo wo dem bi no obahwedo e bia nde bensin eya ade mu wonyum tu no ye ne mu wo fanketwin no de bebi no we fia akwantempon do de magin na no se ye obeye de nzo ye wow obeye ye obeye na ma ehun so a njime ye be mpen de ikro wonyim bebu no ikro yin daachi ntinye mbegu ye siase ye be oni ye ema no daachi njo do wo se na ase o se de ye be na ase obeye o so fo bibi covid obeye nso wo ho de daado ye jaye kom ye be bo se nke wa de me yanum kone wa ye ye nti si ase nkra ma akensi de ma no meka de mo hwe documentary bo South Africa village bi o no na akensi no efe ogbeku bia ne dina obe display kaka de ma uwe no awon se nyimzi fro woto wo hwe da atembufu no ojim wo sebo yiye nkofe baasa wo se no dikin no today bi no today baasa dente ye obeye nem kan dina nyi obi obusun na asem because asafu mentum ka fon ba na se be omo ba asafu misa kan onko da mara o de dikan ehun antar asafu ku bi aso na afazi ehun antar wi a sebua obodo wo kan wana anu odo wozizi odo wonya bibi o che da mpa wo tusa okay ndem ina nu owie paya na ebu na mpa de ne sa ne ye nzagor ntinya sa insen no roba senza mi use ntina mi ntini embe no 3 nyo nti oda mra mudze yamfonto nsen ntefu ye be yabaji eye kuwore da kwa oda yina asefu kun roba no yeso na atel imu de chin na eje bana na bibia de ye adawuntina kan bibia de ye franketun no oda hu de yesesi ye because I can see oya adzifu for ye be no gwani ye ya obeye brother I believe in obey so oya dza eze bobazi because nkanu apatampa oya Moses a yehwe duma yepu yehwe anyum na mpo oyede anyum na owo asafumun oyede asafunyum mo ye indi asafumun de yenko hedaso duma jintifo ko hedaso yo amamu won na atwa ekura ebie ne asafukuma nyina woto nzem na ade na o kine yi oye entertainment kine yi ozana yempe yirimi nti na o mehu de entertainment on ye culture no on match pepepe ozana asafu no yeto nwom izagwel ada adintufo so woto nwom so uzagwel nti e kan bia buma obeye igwe adintufo a boy get up and coming musicians they only akabuma obeye no ye da fese dependent ye fede kuwom ni sakan afi ebe a me be nyi ntia wo de ebe de mujuma so yin ya obeye emenya echitafu da bu ye cha na anyi bibia ba ya kama na so yin ampa ye wo akan amanzi ne kusumu wa onye service be onye abosomde ye ntie ni ye ntima ye be asabisa ebi de Facebook aba promotion na nche ye bisa de mo question de bakuru ka che de onnam de oya abosomde na ndemedi wo ho a won shada woma pe kanum wo yo no sumade wi ansa na wo de pe kanum so ba yet nde ebutu mede na mo nkofran ko bu bebi de ele bibi na agiska ebusu bi saw asafo apatampa ena onye Moses na wo gba no oya bosumde ana oya bosumde mbi so asa ma ba December my brother ameno menjinzi de oya abosumze because kochi yala na ma ya he frank nampo na yiwute no frank bia na nenchase ibu ho o se de iruta na erra frank no
osi lutu ana erra yemfa de lutu afa because the media na nkasa na oso afu nsisi se na yemfa na wala no lutu akọ se nya so se so a se boda ase nti frank bia na ne nkyase ina ebiso osi iduo usu wokwase embrema idua nudu usu wokwase embrema nti ameno mususu de koche na yeye no onye abosomze obi kede oya abosomze a echede ibi akamen bibi ana wezi bibi ama metre minzi bibi ala koche ya ne ya nti so okede oya abosomda menjintum ame mensa menjintum yana ya manzina yeye no oya abosomze yigunsa yiwepe na moso ma ba beso ona nchede mereye abosomze nti won mechi ma afọ wadam dizema iso also ya abosomze akuma abosom no wen akuma abosom no wen ne ye bi se hwe ma mantin be ya bai emfan yamsam emfan san na amambra oso amambra oso amanzi no so yamsam memde ibudu de mo mpempenu ya ntem hwe quotation ye bai insagu o bible insagu o bible aka ne pefere the Philippians mpem ma one quotation also homosan wo chinga for satan pon kwana do abakwana homosan wo chinga for tete aten pon kwana do abakwana ya hwe yi dabi oye amanza oho onya bosomze abosomze mo yin ye ya fasha na ye shefa ye setwe dem ponda insen onhira do mahen na ze be juma yi be no onwe peye iwe ya asase fua oya asase na tinu no so ye zene zaman ezene zaman oya bosomze the man ya mende se dishi bi potwa wo se no wo chepudem onye se ntum fa busua ne poma amfa ko chepudem za ichikoku enzine mba ichikoku enzine mba at the point available aba tell fa busua poma ko chepudem ehun bida wala ehun bida ehun da busua bi disi bi atoma ebusua pan we kuku na ebusua poma so ye twida so ye anana so ye nsona so ye abrezi ode kwa so dem da Mentasa amwa no mfa nkwa na da asori praku no ompede mo mfa nkwa ompede mfa nkwa nti ichikoku enzine mba adama nti so ye kusu amanza amamele se disi bia mpotwa ebusua no ebusua pan efini ya no nti pan nti ni ebusua pan nti wo pman wa sense odi so ya nana so oye nsona so ya brezi so ye twidan obi pe wo ho wa sense o ampa twidan ni twinzi twa se bua oye nsona ye akonkwan nwura ampa bi tsene niska ono woi oyi adwena adze ko bu na odwenu dua siwo se bodado adwo tsete no tine enwe busua pekun se dem poma no a o chede busuani ndumfa nkwa aso dem za na me kudwo mu hu reason why na mentase ode yedze hende hye ne da yedze ko chepedem ono ma yehu de yene kusuma manze no oya abosomze onya abosomze osane yeseyeme ono obosun asase de onhyira nsendo emahen jumadi zo asase du wa yenhyira nti abosomze o me moyi nti so obi bi se de afro abosomze be na ko dabi onya abosomze wona na kedem wala e ba asafo nyim nti gola mo ne busua menyim pa akan yin biara fantin biara obo ne busua nti se ebobo ekomo wada abotan eporon wa yowo ampon wa yowo ekomo asafunu bia wona ne busua ebo amba ebo nti onya busumdi yentase do oye adze okan no ho weza adze okan no nti mo ye no ne ye retase mo ye no no hia baji ehwe enanseri ogbafuta afese di owa 27 fia mana mche aritemem be one culture ne wan manzi no wan to kumpanchi no dabi peda oye nda mo se kofe na se bisa won nyim nyame ana won kwachapu ni bi na kwachapu ni bi
enti ode ye gitumi do oya manzi na mambo hoken no okay no ode ye gitumi do oya manzi na mambre na okay no ho se okay anwoda no na buhye wahye ka ye hwan yes na yenda ye ho mbra yanka di hina boafo won krato meche finger linking won krato ye mesisi ya ba ya se dino yanko mesisi ya fast food and catering service ana oxygen banpa na mama high okom ye yawo eti mpayin akada me kom hwehwan emi memom ibite ban bu wi a ebesena tuska akotwa de anu omonyon akui aya krado de woti ediban papa woto bosom hen na oya fast food yadi do ya jollof fried rice plain rice wacha na ebusia ni na ebenyebi epian pese do ya bueza pese ana bayira pese ana bancha pese di aya krado kra benku na tilapia ana benku na okro stew ana ebusia ni na aya krado na titewie na epebibi etwewonum meche pastries meat pie rock buns spring rolls finger licking fast food and catering services are ebusia hwe wona chirukwan wa Anchor Food School Park junction bepe pharmacy shop ni chanwa anaso opposite Anchor Food na kwa project no bepe where order so na where delivery so etibutu ba fra homotufi 0555 218992 anaso 0244 408701 finger linking fast food and catering service ana oxygen banpa na mama high Sell Gift Shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. Hostile TV, a world of endless possibilities. Central Entertainment Show bringing na hechi yerboshe afasa yedewi ajontofa wobai na hwana wote ndama bakandama ho ma okrodo eja insa awo ewo yebaka na wo kocha troop ewo asafum ana ewo apatampum aguda ho wo krodo entertainment bits that ma ai woye no sports stadium ya Shatawale Bay detenum hayenzi na edunwushim na ehwema onu krodo ya yakodo the conference wo boboa ana da ifima no boboa yo my brother and aka sampa kwachofu na nkasa no se yirizi afesha anyan wombu nyan wonfrenyan wo bibia am ni mom yoyo neze onaze na anyan nyina yizechi eyisu na anyan so no yibutu nya ye bibi kakran so de fim no odu hope kwachofu ni nyina yenya program nti order me dey mukokutwa ticket na mukokohwe Shatawale no ntubu mbamu twa ticket na anu so kwatwa baza because order anya nyina binya
yisua yi ne zi yisua ne zi nti anka me mo wana me ye meze no na ono rehwe nti se no so ye ne za na mo hwe ba gbo na obudu baby no na nya kwachefo no wo ye sinchan no ono na me hwehwe odam a yizi nya ne yem nkran pa because se afashe ba kwachefo na ankasa na nde sise no dem asafo 7 ni na la no ni na kwachefo nkotin na hom hihiem na wobo dem asafo groups ni na kwachefo ni na epe a wonchima ni na obumu de onwana wobo de winta dem asafo chen leading ni na oye dem kwachefo nkotin nti iwe na memenda na yewe yanzi enyan order yakuku ticket na yakwa hwe stone boy ana yinizi oye dem a owo no ontweye nti mamesire ne de woma culture programs no wonfamfam ho ame nyene afashe no wakọ enyim asen masisi no yihu no nti December ba payiri kan na say editutu a wonfamfam a de wada famo na setewali ye da na ama kwacha koso abaya yes woma yankwan ayanyanze no 30 minutes show na ya yewe na yeje amon because on na na sport to him na wo pre wo to him na kochi na ayiso anyum no so no entumantu ama azenchi enti dama no na huma bake na yenso kekre na yenso ya ba be shimo won enti bu na azina ayi ye life pa enti e biara boko bia na huma kanu na fantazwa mortina because you were sante adwa na yewa fancy azwa onene na waka mensa miwo onene fancy azwa inya pinyi ne dara do wumu le ye yala yepe na hin ode dem nzem nya ye checha na yi develop na nya no kwache no okwa eka nti mepede dem aze bi ni yezi nya nantu iye kakra ni iya kakra omama Ghana yane culture in culture and entertainment industry. Yes, ni na wutume move na ye tume pejama wa kan nse mama eye nko na eye nda no do bia was o culture fu won ba na ba mess obosis enya nza na free na I want to buy what you need. And then you could chase car, no could car. Why, yeah, in the morning. Yeah, the morning, December, as well, Operica, in the morning, no question, I saw you for beef and I'm boinchinum. Huh? You for beef and I'm found boinchinum. Oh, that man, since when you there. Let me from Lanchinago. No, now I've been telling you, come on, and I tell you, my book me that. Intimacy for me for them boinchinum. Asa intimacy so intimacy there ehwe ene anu adwun to free dem mbe de boy bi stone boy setawale na nkaka wono won zankum ina ihe na ye wa patampa Moses na ade asafo so nso ye zankum nti se ko oye UCC esuaponi bia music department a wona we music a we should get ni album or music but more than yet to trust in nanu mean there depending nanu as a full son culture full appetite full Moses full for the queen so man the yes I can obana I can say obi bia o na busu na se for obono na se stone boy wa ha otu kakra na culture ba onye ye into fam bom into for be fina fam bo nchinam onye yi na mo moto aye yin de ade be na hyesen oiden na mo ngeka nkra afi asef okay ye eya na ebu sinto yes so bande wo jisika the gate fear obi a obo busu bi abgo ahwe na busuafo oya asefiku na ogbo no mo mazembo na wo agudi so so yi so so yi onto bi abepre no boko hwe enanse ayi da afese ye hwe sanse etowe ntinfo bentrefo anafo akampa agbofumba hwobia na fede otin ofeze bay obia suna agudi no odempo de wasafa ebo no woza agudam
nti odu de bia ye kwa so de yete no na asefuku na ngese na oye ku na wudi dwuma na ngese bu ye be ntina usande asaba opeyi kere ho do be mi so na manfre ewa asefuku na manfre no oye mon dedodo de na asefuku no wudi dwuma semiti wona na mu po wudi kana wa abaji ho abodo ndi hwere se wudi sika nto kwa no nko oboko akohwe na asefu obo no na mozembo obo nti ye hyase kankra ya mum de sete boba obopum kakra na apatan pa aba ado aba mozaba onye je edi buma onye na mum ye nkutin ya ne di adoda vana brenda and then vana ukuda apatan pafo Moses fo asefreso yisa kan ewo ye vana Jubilee Park obi ana pilo baba bo hwe no so na asefuku obo ansa na ochina nyanya anu isu we gine ma ono nko enti ya hwe mu de odu jode na baketwe no akomsina ati ye hwe na ubu aboko wakeden wokohwe akomo na wokohwe nya aye na wokite akomo ya badi ubaye aye is a part of entertainment ubaye otonyom na wasaw is entertainment is agwe different mind sunsun biba ona mfa yiwu ijo sinche is agwe na sunsun obaye ona ubu bi ni mia mbo minimin ubaye yesaw sunsun no kwa igulu yesaw iwe tewa ma adechi nzo bende onu pe ni ntun kere ebutwa gate free iza ma oye akomas night onu po so bende ya bosa ewutum waye wala okay na wo kakasana akomsa free ho be je yedi da monko na wo kakaka meka de 1996 na me were Denmark. Okay. Na yekwakishe musicians pi wufi wiazi na afana zinala. Na ibiara to nenjum na yan kwache na yakwake no within 20 minutes na yiwe no. Eno we na we need more. Ena yana azin mom echipo na wampede wobatu enyom kwa wofu stage we need more nti say ye hyase enkakakra me fi de yibutum na ya brand damazi ma azi wotum na waye ye nkede enyan women sema don shukru 20 minutes ana bibina ya be no omama obi su na dwuna de mokwe mu hunda mazi o me hunda mazi no bad woyen iyi nkotin imisu ngwafo nkotin na mo hwe a chede wo no ye yenda ma beda onye because ame metu kwanda mekum bi na ma sanso ma akobe bibio no so yekwakishi akofo woto nyom ye nyan ko chepe mo wakan we need more we nti aha no yibutum ya hyase mo aye nti de ma de kia ye ngina asmiado otukwa kwa mbanaze aminaade mo ade okaye okay no wonye bi wo ho adaza wonye bi wo ho enti why na different ndo se open bi ono ye ya obeye say ye brand adwentofon the real musicians that kan culture na nka kakona dire ye sha so upcoming artists ho usande dwentue kase no ba no nya obu na chi dom no mchana sponsor no na si sheda ho ofiri de na maintain o no koso na ngede sem na maintain ya be ye bu na mo kusum ya ndo ya abosom dinti ye mpe betin asom kwa menye social media ya no agwa na yedi onu nti ye obeye isuku an ya kwabien ona maka no so ban nanum aya akomasnati wo to feso afon ahoda mrebe ma ba bisi pointer opeyin kada se onya bandama no kire ne fa bebi be de ye hwedom a wo kwa akomasnati yes bugina wona da ibi no na fiti bi ba ye nunsia na nunsia mpem and find that nunsia 7 o'clock was started akomasnati obi gina na da to 4 o'clock pm therefore 4:35 oboponan and sa no supu aye that wa pone fi wa ba damono so onya ba na akomasnati na mpemfu du wonwe bi sewu no waje gate fi ankofo bokwana munia abomu wadwendo ha sure hwe
must obobu wadwondo se do ima he igwe wa ado de yin kai shane so de zankofo pem na de mo no ma manfo pem usande akoma se nkan na onyi patase ndo obi adum yen why pata man the patara why aba dramas na konfro bebe wotene na finfin kakra na why obi kakra ho na wuda ago no e sen pande okatenwa obi be no du otenwa be du bi akompem de bien onso nko ne baby orhye nkonye ya sunsum na banyimpa do da obeyi orhye ya actions yes akonfo obeyi nti chiska na kohwe botua nzera kire damono nsamulubo nti bebi se opeyi mi se otilemi ibutu be da commissioner na fi ehore da banfa de Center for National Control anade be mo chira abo the one who sign yes yentu yi akomisa ti mfi fosu yes fosu onti CNC fosu na fosu onti town hall okay na fosu na asoi na dwumadin odo okodo ho masi de yen try waters boys yen test waters na hwe nkonye na akonfo suma no bon do wo yi no masi awo tuafoso won na kra di gate fee obobudo obaba pia wo hwe na fi na okodo wo hwe na nya na emom hemfa na ye to wall afa hwe baby a e no wore ye no yes so hemfa no wo baba yes ya ne ye oye kiti fitika kwan edi sina akọ akombe ma okoman ebe ma be ye boys 4 feet na fence ye to war ye fence ye tell our strategy ye tell dey ya hwese ye fence ya ne ye hu baby na ye wo uniform wisi wo mase obaba oh yes o say there those one ngofo hwem di akonfo wo saw display nyum na ade no mase oye fe oye quarter waba homu twen free ana homu zeko elasa se ye agibibi afima anya so egwa no yibutu mo ya oye de hina edin ade yemum yes yem value no bonisi yem value hu ade no so yembu so yembu pa from the roadside to the sign one 4 feet na jihu na kede afi afese no and akomo say ye to get free aw shase 5 cities oh yeah baba yeah baba you have no idea I'm telling you we go akohwe mo kodo ye nyim de nkofo bakasa hu na emum so nkofo boko o nje kasa da ndama ekase kwa mbo ye na yeko because obi go get no e be okobe nonkron obi hwe be no baasa na nonan abada na oye no wa abada ntiti okeji na yiwa gaza because wo bonyum obasa aso no mpo oye nkofo fe ase na anyum na ngasa so nti otenwa na se wose be afi yesi be ogwafoto afahye oye akomas night no ye giban ya gba akonfo won ban na ekohwa etwesika obaji wosem yes kokko boko entu yin fi fosu because e won yin ni siwenyim yes ehwara na ebutun ya ye oye demudumedin na mom moderator asin there onsun apatampa onsun oye Moses no onsun asafo ni nyina no oye chem the bomma no nyina use say ya e boda bomma za na otwa de ejitum de e beta asesu de so bande yenya cancer de mamunu ekra asese no yen selection yen pick nkofu bi e bia 15 by each group bia no ni second ya adi bia na hyese yedi na so eye mo ojintan pe maka o ye ya obeye yen fa adwuntun yen fa nkan ye ya obeye o say na igwai ye kwa abaka so ma tribe bia ni wo a wo abako sam tenfantifo aye no kwa tribe bia ni wo tribe bia ni wo bia ni wo a wo abako sam tenfantifo dabi na so America wo do o not ebia ni wo ebia ni wo obi o so hwe na so wo abako sam tenfantifo onka aye no kwa sam ebia ni wo
bunu ewe auza dagbani whatever bia no wo abokosam tempantifo but mama yen yehu de ya abokoso yen adwuma isuro no kwa tu kwan no sikino obi dadi onu ntira yes aba isuro da no kwa tu kwan no abad no bi dadi sikino obi dadi Evans Kofi, as I'm watching you live at Kumasi, good work. Evans, what's your that's for Papa on Facebook? Evans, yeah, there was a chiopa, there was so ama the getano, I know one. I Facebook that Evans said there was sound on ye, Nano Kumasi Nano, and the ones for Papa in Chesokoso on common. It was so like it, yeah. Mo comment nbra nkomo ayedi comment nba oboboyin papa nti Evans Kofi waso eresha hinza na no yede wase wo bebe ewo now bebe a yedi ebusia no ko we oyakotin osande yehwe fetu afasha dama ebirumre kande ibi wa bokosem ebisu wobi na so mfantefo hina abakosam ena yane za na nanum je no odoso papa na so isuro na no wetu kwan mesisially sika ebidadema abaye ndama bi hunwan obey echi yareba oye apatampa nonye wasama na rekade nche womma bibi kakra igwe ha drumming and dance group baya hit ninyima isu da mon ko afro butu wa champion ma da meju mo te da mo yotu ma begu yo medase igwa ha ena kwache group a odi akoti mo ha na agro setad project oye bebia mitune sisia no ni wura ende nyame mfa ne kra mfensie amen wabwe ugwafu papa kwache no papa yi wafan kodu krom odebete igwa ha na se yahwe numu mbabun a wufi dam kwache mu wugu amanaza wodoso na mmom ibi mensuan ye enti ibi mensuan kakrapia na wakwakate no isu kakra wakate enti wa ma kwache guti no wa ye pi wa ha na mmom say na se wudu ebi na ibi mu wasewa na hune no imizi wufi agwa nkasa hona wazi kwache no bokwa azem onwan wo se no edu be si no bi ma na yimo hemfa no wufi kusuyen no wa ana hemfa no ko kusuyen o send am mensuyen ye enti se yereka kwache groups a za menyim na Trampan traditionals Oblempon ena Quadison footprint ya dem kwache fo basin ena order zie ya no so group ya onkofo nkokwe bi awon so ma tetu bi na ya wa African footprint so ya awon so ya mafuma pi wa tetu ikuni pi enti wa ma kwache no wa ba be ye bibi besa because potofio ogum popo bono wa ye pi nti ma ye be na se yiru a wo be mpinfo butum wo chinchima no wo hu ne oh imu an kwache de we o efie nti ahone afi ye invite one day wo ma be na wo ma misi a case owo no na obi abahya ase na olba ye nizibie na ochema kwam na pra otron ho ma orejeje O4 Kofi bedu oton wona orejeja na obu hu ne aze no isuen ye ana isuen ye ense mepre de ya no kocha amanze no wo mama ye develop ana ya ye competitions wo ma da magbofo na busuen because ye ka de ibi ma busuen wo da ka book no what ton ma anyan them Africans ma ye isuen I am telling you wow Bronyi bi obabachim bisam yi mecheche mu az mu hwe ana bunya ka e book na bronyi no tona man anyan Ghanaians ana
Africans yan yisua ono kwache na ono busua no na yan momo ada yan so no yisua na ya ma penyin bi ntwo no book na yan fancy yan ma fama walaba ente my brother in the same asama me pere mo bugbe nsempii do no e bugbe do na ma me jenyi ma say embre na da je kakra ebusia be pere oye ma ope ma mfanche do a mo mbre December ho na yanhwe ehwo ne mfo komatwetwe san me pere benye ope ni di abobom nkomro obaye ya webudu dem pempende ofa hin sehin ansa webudu dem pempende December yembisa wo oye nananum one tradition no culture yeye na yedi dem entertainment yedi bomi ama ya tasere adere yeye obeyeye yebotum yedi asafomma ye group hon na idesi bebia ode yedisi ibiso bebisa de so tedamaza na nyimpa ahen asafu company na ahenen esuan na yemfa won ana yen kra binum fi bebi mbra na da massive company binum yare hegas na wonya selection na mfa mihia mo wie paya na ana yen na dat aso ba wona aso pon na makade ai tribe bi anyo wa abokosam semfantifo command onye the gate commander onye gate Britain pe na wo flag bi em flag no mpre basa eko Jamaica command village also send the central region I'm telling you fantifa wow command am fantifu e kan abokosam of fantifu a nda eko kuma send dum kre fi command e bo twan nzaba kare fi gwai abeka fi gwai nine anke fi command anke fi gwai abeka fi abonu nko anke fi abonu abeka fi asebu da bo command eboa ayentem kase yenka wow oya abokosam oda ho tribe bia yiwo wo abokosam sempantifo bia yiwo tagbani ashantis ewe hausa one bia yiwo tribe wo abokosam sempantifo if you North Sudan no yeah fantifo if North Sudan into my able to teach na man teaching man when I be establish ya yesu eba enti se yehwe de ma yekana ye obeye bani ye boy make just sponsorship oye kaw oye kaw e to bintu nsiwo asam de okay no ko ina ma mafa I bet you e bizugo ogwa photo afasha abeka san ye gyen mebepre ejechi ampa osende afasha pon no ye dinya no se yan to san fan nuanum artist big artist in fi outside amba me be na ehwem dwumaja hin na etu ye kobi enkobi mo ye play bet pon if na wodi na ntwu bo manadin ona ye play bet kra aya bosomsam emre de mo na ntwa ye twa no e de kansi nyanwa a sacrifice na o tro no mu na mka ja fashion ya bosomzo o tro no mu wodi gbamba boje ye ntokwa na okun mofo duo so hu boje na oyeden o temuko onyina ho on ko tida this show wono umfansan kan nti upuna ntwina boje no wodi na nan ho na ado da shen wonso wa da nan mase de wa bo mbara afifa atoyen nti mehia boa fa oboboam ye bepere nyi na chi e botwina aba boy beka cho beka organize no na nhwere onke ya because afese na ngesen ye de play basa ofa coach afunu wona faze ebiso obofa ajeje fa temofo baba tino wona faze na wona dizi won bibi kakra obiso obofa na nhwere ya onye ya obeye ye na mena ye nuanu ma ba na wo jeji tata wadwumtum wo gua no ezo ahyase no duze ebedino okotoperi oba perform ebe odom ojiska obaba ngombaba madase isa obeye madase yesha sa obeye ebusia mayenda yan hombra yaba djumedini ya chiero aka ye mbiri kuma bi ma ye djumedino ye de abe ewiyi
menka ja bofo ho no krato kakra na yaba ya tso yimede no yem ko mesisi a endless possibilities. Hostile TV, a world of 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 endless possibilities.
Iya, itu demia nechi mpena Kenya abam. Osi yendu amanfoda na yaka yanu. Na ebri ya pere yeji oya openyin mensa. Eja mensa do na wo fer kako yeji ne background kakaba mpempada wedu na atentebena na fruity olugbe mbroje ya osi oboboy no komo ye bediri sima bantem na ya tseji medino obe mensa mu akwa babi no mbisa ode eje mensa ya da no bi nyedin kako yo mebeda medasi kako izina obe no 90s wana yane papa ya mabatne ne sidewi oye selete nyomi a wakene baby mesi nyame mfa ne kra nsie amen papa na ayebi amanyan papa na ayebi amam 90s no mu no na papa yi hunde concert party igwe yanka hu nti oye de no so olbo form concert party nti na ode kan yane culture yeye no we town hall na ye shas de yizi mu akoten we nkran dem time no na Santo Judas komode Santo Bob Santo yale awewe yes oh okay bobo o kala awunya nyame mfa won krafensie amen ye shas de yonorizi djuma no o sanda na hia no ye culture nti yane afaza yefa se ye hienya watela ehye se wasikenya watela ehye but yakro ho no na ho no se obi yesikenya na teko no ohye na no ohye ano de ehye owi but awu ne de enya no yebe danden yes yakoya ba ne ya sanya ho se yesikenya se ababa ye obi a oye nyenya wa faza efa ense ye na yakwa akensi na akensi no mu no yenye santom na yakwa akensi na dam time na judges no David Donto ofi kekusa ofi jejano ya dodna fon kofi abentie na ye akensi ni we no na nkranfo no bohwe hye osini na Cape Coast omunde ode yizi first na wanya no kwa abuchi na sama obene de yambantam really see was the first in my na onyi no wuzi wemna was a ma santum ma wuzi first na wakwa abuchi be ono nemu no so no na culture na azinya afomfom nyane adwuma na yizi no nti ho na maba bi nya izin kako izin ya magbe awona wohwe manyim mun na kako na pepe da wa atasa because jekom na azin na no anyan ya sha se yizi mu akote na awon so sha se wi wa but ende hwe wan wana bobo hwe bebe wo hu esi na bo hwe anyan so anyan na ya sha se no Cape Coast concert party mu no bia mutumpo wakade we si dan kwakwa na owodam but igwa no wope yemeyenhwe na buafo yen dem time no so no na concert party no ya to yen we fi setad agwa project no ho senya dem a ankanya ne pepe osanso so yen mu bio na onam de enwi bi na wodizi yen nti o ma wantwantu be ma enya so ye de o da yen so ye to yen na numina na chi no na mede fodo mede kwa abuchi mereko Denmark mereko US mereko Denmark mereko Poland metre mechi ma papa wow ni na onam culture nti na so first na eya culture what's the oya abosumze
na yes aside yi tu kwan ya kolaba no hono echi nkofo wa adwen sesen wo sha aside we pian wamba there oh wankwa rehearsals wankwa training ma enda sisi no se ya igwa ya ye produce nkofo pa wugi amanaze pa ni na true yene kinke yala koche yala na yetum ye produce nti mitum si wode woma yinsomiye yene koche no igwe fetu afehye yene koche no yinsomiye na omamadoma ikowi yenya abofo pi ma waba hye ikwema ikoyi wotum madase na ya hwe mfanyini bi wo oye TV dansa na yebe ohini bi butwom na asipopei me teacher iwie school abeyi a na monka wasan bi mi wie Cape Tech 1994 na mi wie Cape Tech na nti chere 94 mi misaw na chere anka ho 97 culture festival woke no Genu Park na ka ho yes downtown na Mario school menye mianku bi school nti na nya na aze no yinyim ye nti wo baba franyan na yakwe no amena mekwa kaya hinu ebusafo enkoboda edo osabe oche de mo ohire na ogbolize na na mose aboa odemibi maka ho I see pa eti na dabembe no Kwame Techi oya Kwame Techi yo bowo Denmark si na no de ho ko ode ko Genu Park yes culture festival ampa okay eti eye dem yemhwe wa baba kakra yeah ese akọ Denmark akọ US akọ Poland yeah US no ma akọ 3 times me third one mezinya 5 years visa 2020 na mezikudru US mudu wono me hu za obe wo cancel me visa na ya yo how obe ya betere boko obanda ya bonyi chirim okay yemi oye bonchirim obanda me brother merutu kwana tebia no me pede be your first person to that place yeah and say me fi plane no I was the first person makwa ka share baby ahoma oba check in we ya check in pe enya po ya dado na ya wonu anom were welcome me say me passport akoto me train first seat nkofo boso so do 10 20 30 40 dema and say me hwe na to back wa serve am we do mo do me train wazin na mosal moko no do there I was the first person me passport also me for the man I said no I give my passport to you na America send bunyin on there never abro wa modo there fuck you move from that place I must why I was the first person I gave my passport to you yakase na bunyin katro otonwa na sorry on one okay my passport wa baby kuna bunyin okweki dem passport bunyin anko de etren we na mebe ya amaze me passport amona metra won chen bunyin hwehwe passport okay one how obey na ogbe man also that I have to return you to Ghana ampo me fi there oboa because as ma bebudu I was shocked metrawa pampala bunyi niti wi na aso muhu bi da in my life bunya niti wi no ogudi dem no waso na me see Jesus na bazin na oye na watu moyi ampala that day no mebeda manka wasam the tape ugum handcuff I don't know the reason why hey me US one no ma ba bi balance ma sa ko US one ma ba bi balance me third time me 5 years visa na mo kwa
nese ema monkwa uguma ankofa but we no wonam ka she den bi we lock him the next day no wo be bi ankofa wonam come different plane wonam be Turkey mama be ya dem transit mama budu Ghana first day ya mudu ha no first day na wo recorded one COVID case where Ghana ha 3 days no nam 90 100 1 month pepe na me a call from say Ghana airport there. Please, are you Mr. Mensa? I say yes. What's the place? Don't move to any place. Isolate yourself well. We can come for you at any time and escort you to Accra. Onana malano Jesus. Mereba. Enzama was mom were praying me mezban azinya menzi mutuchen picture. Passport in Puna, Marcus in Pune. There meant as 5 years visa. Debit order, maybe better fee for 5 years as son, my son may to one. Now, COVID case, you know, what happened? Nanado announced there. Nanado now say on 16th March. I'm also me took one 10th March 2020. In Ghana, 13th March. And say Nanado now say the 16th March, you know. One trace will be better. Contact yes. No one you know. So one or man, Moho Yamzeka Kada oh, Malam Babudu Ghana, 13th March. May passport yes. And say why they order me. But now, Nimpa Deseni, Nimpa in ye. I mean, we are seeing Mama Kande now, Nimpa in ye. Because that day Nimpona, Minya. The more bikaji loan in Zemamano, Nipa de Sinin Ginumu, 1,000 cities. Meanwhile, no, me pentemna me tukwan. You are no, on face can mama, or that dam kakra delayed, and some of the miscan Zemam. And say, me when there's a mokwa before tent na, and can be part of them asking me 1, 2. Nam, no so no mudu. Kaneshipe na musomufo na no me your call from US. John, where are you? I mean Ghana. What's the why? Is soon metraford the murusu. Remember what's the brother? Say ya do fear. Me soon na meka sama otumwe airport to US. And na nimpepi see that my God. And this is unbelievable. Yes. Na ma bana nimpana na la orgis kanu. Now so na si yipo ya me bogaba US US aba and nkofo people are afraid to shake musuya ma message me were pictures were azida semi the chabakre me 8 sudama nkofo pointing me na mai abuchi wa akwa abuchi abo be da metipo wo free fie wo da ma de ya papai wontuni fifio na da me ye be a oza aka won pe o mo fi na bu na ma me ne yaze de wanka December na offer me de in the all kasama maswe na me sa ba so se he covid no be na kwafo friend na pa wi abin bi de if you are meeting wontumi fi no o catch on the pepetemi ne se de nukom na onye bibia na ariso ma me ye jezi there 2 weeks what's as no kan 2 weeks or there yes in show and say modu baby kwapa na member from Abamencha na say memo on ska remember that I am telling you so memo on ska dama etu it's in one side them ya da eji na meje because na misuo mama no because ibiana menye bi na why welcome back and say 8 months and 9 months won the no pepe wa basi hu bibia onam cream na chi nkofo sha ase de wa bem on pono na muntuma mafama sa touch one was an kapere be touch na la ni ye baba na obakara wo na ye and say we are in some doors papa the message say me ken wa ma ka me yo me da se e usaba man ka wo yo na mo me pere atentebe no ye bo ye le hwe oye nyane ebibirum za henso ye wo
na masede bi sɛ ɔdɛ sɛ atɛntɛbɛn no mbue ɛyɛ de nusua is it by talent ana bi na ɔkyerɛw ma etum ɛbɔ atɛntɛbɛn ɔkyerɛ bi ɔpɛ yi atɛntɛbɛn no dze ɔyɛ talent a misua fi agorɔ because me yɛ nipa bi a meze menwa meze pick na ma also the pick and act yes nti nipa bi a enimia sɛ ɔdɛ ɛyɛ vigilant pa nya dɛ as wo yɔ kɔhwɛpɛ ne iwia ne sɛ ɛkɔ na reyɛ aze na ntum ɛkyɛ dɛ aze no nsu nie nti ame yiya mobani ibiala wankyerɛm ma na meto na meza fofado mo wanzema pi north all the film where yeah ebi na aze ya ma fa ma kabakra yi na pepe nya no onyim dam aze ya nti iya mekete pepe da obi orihwam no se wo baby when you 8 years na azeze kwa all the because and the ss echo 1 pe obiala wasi fabra and say mu fi ani da da chem do re mi fa so me say yes and chite mi metra abo an mebon nhuma na etwu nhuma na etwu se isuan ya antesisi waso ede do re mi fa so ho I am master man nkwafu isuan and say me come biala wati ahona wowa mafama when you 10 years na azeze ko eba mutum 2 months 3 months no macho do re mi fa so na macho da na se na pete yepe mi je mo ha the rest sabati yeah butum abo bu no wala tron lo ba na nwuma aba wutim na elbo na eje na afi na eje yi no motin se enya aze bo nwuma onsi na nwufufa aba wutim na nwufufa aba wutim nti mutum so nimpa kebebia na wapebi ma wabo na was a read ne biography ana true bit so enya contact Costa TV na whatever from na ma baba yan kama mezamo but true bit to kuma na yebe na yebe ebe no ayebe opeyidi mo kwano meja edi ukontata tugo no edi wechi kwan datugwa na wia ya bewi yo me contact number ye 0242 51 52 84 Miss Dibio 0242 51 52 84 Mizine John Mensa onyaso hwehwo awoso a wonsa bakam medase maso bedase papa ebusia yete jiwetire bewe December sesiare no fita fashi yede ewie ama yehu organizers we will do next year 2026 oh this year I tell you what for this year 2026 yewomi fita fashi ndie no mbre mpemfu ya ndama ye ya odibesi no kwakra na infamily yo no kwakra no dema ye kana sopon no ni na agina wono bobo yin echi dom
when is sponsorship Sunday ni nyina afọkọ fọ benya na ya keska asa moko so wonko no kwa nya dem nti na yese de dwumadi na no obuwie pa ya obi na obahya ase na obi ebusum ne de ko bebi ndi bo tase ewo angwango wonsem obi edwumaku bi mpanya egbedi samanzan de se hya ase brusu ntama na wonwe kokko nti yi obaye authority woye Coastal TV mfonto nwodo enye so akonya kwa bi e wo bia no so nche eboboa na dwumadi no abaye Coastal TV no dwumadi o ababaze ogwai photo afashim da fi bia do a onye edwumaku a wo boda mo dwumadi no kaw and wo foda mo dwumadi no wo ze ba ogwa photo afashim nyimze ngana mkopo de bia da sande ina bene waza yi wana ye nje moto asre ye entertainment na ye ogwa photo afashim no oya ade kra ka mo be yi ina nyamboa na mu wie kra minche ina nyewura ye asabe ma doctor kwisato to dey bi enu nanom na minche oya ma major mutum boyfriend wo na kwa me do to dey sia egoyen to funyim na minche oya chief of staff na ko jo kra ozikan nye no kafo obidum bi na minche ahwefun na aso mkan che wonde dwumadi no biara oyakaw ebo to asre ndi ya mo efe na moso oye asorba na sen amaria biara obotun sa afran mi so kakra nya mi da dum ye no da ba chire tifu no da mpa mfanti yo abokosem sin bia na eya obeye ya wa abokosem sin bia eya obeye ebusam mfa seda mfa ma oye technical director civil professor Emmanuel Kwame Bafo eje eno anye Benes wa abo one top Tamara na Joe Boy no so wa abo one top yenda fumasi na yenda oye Finger Lincoln Finger Lincoln fast food yenda wase papa the way she hinasen ma yedi dwumedi yedi Abraham aba from kitikeku asorba kofi esum mo nkrai ma hihye abafufu wodi yeda mo de menyim no se ere chaade na emosire de bana mo yufi abapataka da bana de nete enti yedi nkomo ewie echi yakoba abafufu so hon di kakra yeda mo hon na hon so wache nu sorba na yedi oye Joy News at 7 no yedi achew nti ye kwaso yankrai Center Entertainment or the children to come to Chinyano, that's the Abbey Ewi. I don't know, the sender a business here. Now, if you do not tell them, it's a brown. Yakram, bye bye.